A u narednoj emisiji Kinology podcast o rasi Presa Canario, odgajivačice Ultimate Selection, gostovaće nam čovek koji je prošao Golgotu po cijenu toga da spase svoje pse. Dok je bio nemoćan da im pomogne, jer kako kaže pogriješio na jednom životnom putu mimo zakona, pa neko ko je trebao da ih zaštiti nije to učinio. Zbog toga su psi bili nepomični od gladi i žeđi. Na kraju isplivava, spasava pse, a psi mu vraćaju pobedama na izložbama svetskih razmjera. Kaže da je kontraverzan, na život sada gleda drugačije i ima prevelike ambicije. Smatra da je jedan od vodećih odgajivača napomenute pasme. U utorak u 21 čas. Vidimo se. I ne zaboravite da subscribe-ujete naš kanal i kliknete na zvonce. Time ćete podržati našu emisiju. Hvala vam.